Kardong Arjun include pen social media hong jai long itum la talk show on 6 schedule and autonomous state la so talk show itum kiwang be pen Arjun no ase paning way upon uthot that itum PHLC central committee asongja pen itum president pen jenok itum la public relation secretary dulo ke hai performance se alang yellow public relation secretary la congress ka bino PHLC mai kulo no ang choro lo pen itum masa jai ka president alang di PHLC mai kulo alang di kare kare ma ko choro pen ni men la secretary long par di PHLC long secretary long asi pani way upon ni tum talk show section no se la ini tum batai ko 500 trillion lo ade kiri asi ini ni tum kira ko tiba na ho ra kan pen ni tum pachini ji alam do pen ra pen na ka chini do ya pen do ni no asi pani way upon tum da PHLC central committee team holiban ini la pasal talk show tum da social media kan tum na ceklan asi sampai na praksi that itu baca tanam lagi lah lo that itu mah presiden apa praksi ni dia juntum tu masa jaya kata apa jaya Karbi Anglong lo non BJP atum that council yang cari lo bukan lapan state assembly lo kami MLA cepat lo bukan lapan MP tu BJP tu saja lo seta ini more than nearly 10 years ni kan ket lagi dok non BJP atum that Karbi Anglong lo cari seta ni development lah hina bangke ini rarapan kam mereka perlu sana tak apa mengusung sih itu teknologi. Lapen korupsi bangke, kecupang lim, kecocong hua bangke, api orang batong sih itu teknologi. Lasi lah soal korupsi, rise of corruption in Karbi Anglong. Ada korupsi lah, kita tahu kan jauh Karbi Anglong lo BJP itu jong hebat developing lo. Lapen development kam kian di Jepang kasita, ini kayak itu mekan teknologi lo. Jadi ada kayak Karbi Anglong lo ke api orang, api ciru orang, api orang ciru dong sih itu teknologi. Lasi lah bang soal korupsi lo pun Jathanam ni kalau tanya dolo isipen lah siapa sih? Itu kan jathanam kan, tunggu lah hello social media hongjai, Karbi Anglong pencenglong all Assam, pada North East alu kan jathan, tunggu lah hello, non ada enforcement directorate, ED atumpen, dak Assam alu, dak alang itu kiri ke grup, ke cong gunung han, korupsi apa tak kena apa bangso kena dia han, non nang suntan lu, lakel itu social media lo nang tengong lu, lakel apa bangso ED, korupsi apa tak non Kacetang, belum kena nok Karbi Anglong Autonomous Council, Asia, Tuliram Nonghan, alang limen si social media nong etong. Lake, pini itu talk show lagi dia juga kali mantan ini thoma prime minister social media pencenglong Assamese news orang dah lagi deklar baru lagi. Lasi, labang so enforcement directorate, ini tuh dak Karbi Anglong Autonomous Council lo, dak CM pencenglong IM tuh lapan department lo, dak alang itu kewan kan. Mata dak si hari taribo urutan deh. Dak korupsi nomor tak koan pelate non itu masalah. Dak presiden dulu alang ikane non petang konak kadang. Pasti nanti kita lagi dia putang dari sisi yang memang amin kapak lah kita. Nah lebih pilau tu mungkin. Kado we rata tu Karbi arat lapen akapreka tribes Kilonjia Ohomia Adivasi kado we tu Karbi alang ke thek tum tadu okot kado itu mata kardom pila prangke lapen lala corruption alang ningje je ko eson rak aphan neli ka epil kangtung ka choningri kangtung ke lason lo ba ke than kangtung ke pena Hauraghat LSC area kado emat kali Hauraghat lapen MSC constituency non Fuloni Nomati lai hui lapen Mohamaya la chelang petsi pena rally doji procession Hauraghat tiniali pen Hauraghat an santimili an lapen hada public meeting doji ilitum ke claim nan kok ke la hello ilitum along le lapen ekhe kachi rai ji aphan autonomous state ke long ji aphan lapen ke sik schedule ka pangtan unji aphan ilitum election hai det tik ke democracy aron pen ke ilitum thang da claim un e ki unasan de non hala kapre ke tum na claim hul bo ta claim un e der bom la thge ili che thang na kam da vel jok ka chini lo non ke la si penam ni tu
EPHLC itu rally doji, procession doji, permission ta long at lo. Kado ipan na chuning rilo, ada nange dunji, nange join dunji apan. Arwele jang tame, arni leso tame, lagi ilitum claim nang kokko, la si kado ipan na chuning rilo. Pini non corruption alam. Karbi Anglong corruption tetu pik apran beta amasi nitum ningje ta ningje intum tu tede po am la si ningje tu o ede titi. Nilitum da corruption anike dogle ka ningje yede kali. Mothela corruption ka pa videji puta election hai tu de tik kela ta aku corruption ka pa ve account claim tu un e la ya Allah magalai la. Atema corruption avedek nangi pulatan te political leader to CM, minister, MLA, MAC, EM, atum ansi corruption claim det nahi. La ansi hala officer atum ta claim hai he det jian ke. Rat atum ta la ke anke poisa chupi pipi te cheplang petang ho pu chethan jok plot on ke. La si chethan link hala bang so election along nang chak lok tidi. Nilitum anta corruption ka pavedia pan bor ipik lo. Ning dok pik lo pavedia pan ke. Non sakuri le johang lo ta kai ta lak pom pinangi lak po pinangi pura la anke corruption lo. La pendu ulang long le patale endoji pura poisa pinangi la ta corruption lo. Sakuri ke hang da poisa pinangi corruption lo. Contract hanggamat poisa pinay lata corruption sa isil. Ang non itu doktrin sita bang Enforcement Directorate of Economic Offense a department pen non ilitum a CM tuliram ronghang a hem dag di puta lapen hanong ka mukang ta posipu lapen Guwahati ta alang li hem konak magedo la Directorate of Economic Offense la tu ki group dam ya fansi ka group dam ya fansi ke dam lo kusipo amat CM apang kat joy titi kusi hala lama peklan nelitum le pugali la ni tunge ningge tum de masing ningge yeda kanyang no pan ye gidi sedanon ke Assamese newspaper long anta Assamese media TV long anta ningje tu at la si la hello non la jong si pavede tek pulo de meong chak ni tum da CM corrupt pik lo ni tum ta chini lo jok ta chini lo aga athima ku busi adormo ha ningke chiklo yon suri phoke basido suri troke basido chethan da hai dormo ha man ke long da chethan hai nilige pension ko anma ke long da nilige public meeting long chethan de alang lige chethan hai abinong ke alang lige chethan dak chepeklang dak nang ya polom ta chethan hai apo an ka ke ong ya dorm ha ke long le a hem pu ana ke me pi phuk dak si ako non crore pharo hi ni pulene pharo pho pulene a hem ako ki kim thu la pen ha Guwahati ta ahem kim si hang song swimming pool ta bi tu jat walam nang klang la pen ha Delhi ta hem do pu la pen ha America ta long le che nam dun pulo ne pilone yo komat tong le do pune la hu hem amuni le ilitum ka muni tum ai ke reng ver di trali yo la si la son si corruption lai hui a poisa ko nat pen lo ke long la ke avivi pen si ke long lo ke ante la avivi pen ke long si corruption pulo ke ante la si la so corruption ka pavedia pan Enforcement Directorate atum nang ke claim ke ni tum chorolo la pen ni tum ning thelo alang li tum lang pe me po si no na jahat tum bolo la ke ami thanga men pen kali pul apiso men pen sujan jat aso po men pen pul aso po men pen buta aso po da bonat pen lo kam la po ana poisa ke long la alam de koko apiso da po ana poisa lo ke long yo lai alam de po la ning hok ta la son la si la ke corruption ka paveja pan
India tu nang claim la ke choro lo la pen sita itu mata mimi he son ke tu liram rong hang ke la ke chief minister ATM lo ATM apan si kai ke Japon krilo chief minister Himanto Biswa Sarma ke Thailand le dam dala pan lo Japon Japan le dam dala pan lo Japon Tripura le dam dala pan lo Japon Nagaland le dam dala lo Shillong le dam dala lo kai ke Japon krilo la po ane Japon krilo muni da pan si ka pen nep ji to bang ke netung ko mata pining mata mimi se ta holan lo ting pen tu ke la ke India tu ke enforcement directorate tu ke chief minister alam le ka junang ji kali po ada alolong ke tam la po si independent pula tu ke la si independent ating pen tu si kamklem lo te mepi alam lo la ke ni tu CM han tu liram no ha ke hai pan le ke lam e palam kali lagi mute rata tu ma poisa ka chong hu pen jong si la son a hem ke chikin boguria bagan ke selam lothia bagan ke selam chai no ka pangring scheme ke selam lapen ke fishery ke selam lapen ke aku wal arpong ingkir het Karbi tu mange pilut long lek pusi pula dakta bang akhai tu mange lut tulong puelo alam bange lason ke claim bange la ke mi ui pusi tu ma tha te ma alam litum la Karbi tu duk dia amasi la dimasa be disama bethe dimasa ali disama bethe ta alam litu along leke nam pilak la amahala rong ajo amunit tu ke non kheti cho claim long le duk pipa la son je plan dang lo la ke alang li ki plan penar jo hala rat atu man ka pidu ang hapu ke development pubo ame thange develop lo economically la ta ka develop a ora dur le ka develop ta ka li aman Karbi atum aman le ka develop ta ka li la ke ar Karbi tu e development bulo te Karbi atum akhei aman si develop nang ji non gela pu ka leader lo la ke inut ko mane poisa na thua bang plan dhoni ka asamis penge dhoni palam do dhoni lo poisa do ulo ke plan binong bang gali la pul la son nang man de ke litum ning oilam la pen non idia pange choro lo la alang litum investigate pe mepo retarded pe mepo la pen action and pe mepo pusi itum ning thela Kasi dak kami mau korupsi apa yang si landam lo program te dak idi itu dak di pudaran putar julong lo dak hak media hoi masih itu mar julong lo di dak idi itu mak setelah lo masih tanah he bahkan dak isi ke korupsi apa yang si landam lo program te dak non ruling party itu de ruling party itu hetan isi korupsi hetan keklaim mana lo hal kitu kela atum ke dua demo bangke da bangke gopene reserve forest ko eviction kel darte seta ala nitumo bangke laso reserve forest alon thosi konane buguria bagan ke klem no konane la bosom longi chiri pharo khok bine pangre no pangke la some kachi rai no budum thegong la se la hai longi kachi rai kaddu ko ben la hai corruption side lo gante ra la phan ke kidu da lagi poida no hanke side pati ki phanata a chance bite hen ki mandimanta ki prithu na pulo mane di setelah itu kita dimo bangke hala rong penci koi no eviction dimo bangala itu mangke tada forest area kali asong si pincong be jo puson sili tum teglong lasi ili tum makai tum mate tum Karbi Anglong especially Karbi khai tum non ki dukara kela hello jala da ke japon tum bang hala pachim thu ya mana bang asap na ta matha khela kan teglong be rata habe itu teglong kela hello babe no lanam tu sina no da pu ili tum secretary lada public relation da hanse sama do alang hanse ni ka juman tu hello da ningkan siang bong batahini da SOPD ji scheme nang le do da de ningkan siang 6 mana long pa no chikuan chokalo e phong tang kanang le ji la pen kan ningkan si long ke batahini 6 month de apen chikuan chokalo tang kanang le ke ko no 210 crore 50 lakhs 6 mana long Langsung si patahini nang ini kan sih SOPD lah general scheme lo lagi. HDA department hoiben. Lapen
non kinamtang recently non latest law 22nd April 2025 Arnita la baso tangkana lelo HDA hoita na SOPDG scheme hedi 210 crore 50 lakhs tangkana lelo lake 22 April 2025 la bangka number bangke HAD ECF 121-233/160 baso leta hoy si la da SOPDG scheme lelo hedi la si la baso scheme ningkani si long si la 210 crore 50 lakhs tangkana lelo tangke dan nikan ho ICC सरकार का चली लोग मेरा कार्य लोग के डेवलप होने के लिए गोवार का दो कभी kan ceng लोग रोंग ajuan kami itu teknologi kan SCG 420 kali lo 430 lo 21 po kalau 420 crore Allah 50 lakh 50 lakh jadi 21 po 21 crore kalau anu tangkaran ke lepen itu SOPDG scheme ko pipilo ini kan lo teknologi itu kami la masuk berat kan ada korupsi ke lo Apang si Karbi Anglong radoan NC Hills la kan dema hasaw lo radoan handamen ilihin kadame tokso on section indeng haru khora ke thom kardon ba jilo kardon alang likar jiwa teng penalam sinili hakun po non hejong la pe April 22nd 2025 la bangke ilidong Karbi Anglong Autonomous Council of Han atangkan nang release ke lagi 6 month lepen first half consolidated SOPDG scheme of Anglong for the financial years 2025 and 26 akan asa mo lang li letter number lang li paklang ko GS kan tapi atangkan ada itu teknologi lagi 210 crores 50 lakhs laki for a 6-month period pan lo lape labang so tangkap ben sili tumhan ningkan ibe cikluan tro pan itu planning pipi ma cleansi rong group Karbi Anglong atau anu pipi scheme si kadang cuma la so teng pen budget si tumhan dakan palil bulutan dedan kuan makam ke claim atu mo pan ladak itu contract atum pan kuno lape kapre development lo an pan kami ke explain ni lah so tangkalo bill kipini kan senglok adu kami tundak kan situ ekonom na po bill kipigan senglok sisa pilihan ini tu Karbi Anglong ra contractors tu bill kilong itu inut handa kelong dan lapen contractors menangan gitu tu make sirenjeng so situ kelong master tu tak kakalo han ban tu tak ciklu dong kelong ni dan so tak kalilan kaprek awal saya kecuklem gitu mata aja kombang celong lebih ulo tante ini tumpang afan menang libom sita state government menang libom sita ini tuh dapat bangke Karbi Anglong rat longke tangkal lima di sosial eklong lasi korupsi ke happy kangjang lo lapen non ateng te extreme level si korupsi kita ini tuh malah incin road lekan humle inghum bo lasukan hunggang tong kace beng lo sana di liket belum mau uji film mau kala kace beng lo no kan human ke kan humlo no kace beng po one extreme after something sudah Karbi Anglong ba lasi ini terapi menili Karbi Anglong pen puni ni Karbi Anglong pen puni kaprega death pan puno kaprega state pan puno ni kace thanan na teradu athema nili rong je than ke ko bensi nang lagi ATM orang pen bo sinili phanan jong rong ti di son mati di ATM orang pen bo sinili phanan jong rong ti ATM bo jume se na lam gali ATM card ka do da chini lo hal ATM mesin ang kokrong paludam jogi la paludam jog se da mesin pensi poisa nang chonji non ilum Karbi Anglong e pilo che plan himonto biso sarma yongsi penapha meghalai dami lo tangke tulirang aphan chudlu da ATM lo sanjut atangka Jepun po tuliram met pon depo pilihan di panchayat election do bonglo tuliram aphan chudlut po san po atangka da pon po flyover da di funan kimlo a contractor kumana himonto bisa sarma munit tuliram aphan chudlut po san chudlut po la konsep poisa po tu lasang lok se claim mati lasi rat tun checham onelo Karbi Anglong employee tun pen senglo service order
farmer dum chenglo, small contractors men chenglo, small businessmen, small vendors atumata pinyani chicha konil. Asila bangso ka chicha koni ke ili dum ge aja kong model. Tuliram rong hang pai corruption kita dum ge aja kong pi. Tuliram rong hang nang corruption kem lu pini rabun ge aja kong abe. Aja kong kitu kumar lo. Ha Delhi pen finance department of Odisha la sala ka enforcement directorate finance department branch mati laga di ED dum ke ED itu pikal Anglong bang flut Karbi Anglong tuliram rong ha property kona nama kedo ada rate kita make ili dum han upai lo sini dum pul tapi ED itu si ahok pe lang dum independensi lang dum sepaklan hala so tekpen claim lo tante lake net long wepo lapen alang ifan jail ta bengong wepo di kalang lalu jong hele kantang cepat lang usi tame barara suman bong teji ku boris tame jong se apolo bong na anam sekolah di nasi non ini tum corruption ko tang silang lalu pada Karbi Anglong ke famous to corruption ko nake news ke la non idi ki ma hoto la so pe la so corruption ke lang so prime na asamis news ko ke Karbi Anglong corruption na apu thake peklan bigo ke PHLC tum la ke sponsor ka nije ka prime se corruption ko ande thake peklan bigo la so corruption jo ne se pini ratu sunang mo mati la pamo ko so na vendor sa tum de han ke jo tum grocery sa tum chenglo la pen bikhe ko Karbi Anglong ke do contractor tum bi ne reje to la ke ada ko mo ko ta ke Karbi Anglong tum sponsor ke ja pon BJP atu la tum non bil dikhe la tum ko ano la non contractor sa tum tanga poisa ke ramna bi asut ke plan ahu ke plan wan se ta me bi ne Karbi Anglong tum sponsor ke ja BJP atu ma ke la ha ke so bi ta tanga apan kapre ka scheme men pen tanga la ha tanga ke jobe kapre ko tekno me la sikini ani bil dikhe Permohon kita pencengok, lapen kela rata pan ke sepak lang lah, mungkin ya ringgal istilahnya di populasi bahari development ke sepak lang kami jadi development ke lah kali, jadi tu PHLC itu masa kamu menjadi development kalau tang kayak keluar ke selam apa nanti ring ke selam apa nanti dongkol itu copo, proyek itu dongkol itu pujok lah, selam nanti kalau nanti dongkol itu pulau menjadi non BJP itu memangnya lah hai lah development kali, muni tahan kamat haram change naik, thinking bang change naik, muni से चेंज सकते हैं मुझे फंड कमा चेंज सकते पुराना क्लास चेंज सांग थे पुराना Karbi Anglong और लोग डेवलपमेंट के लगे कि कमेंट में तक प्लान दिलो नो मेघालय सम थदी चूरू नहीं मेघालय लोग बिकॉज़ इपिनी नहीं अब खासियत तुम न जेतिया तुम नहीं चे कोई नो अला तुम बिकॉज़ तुम पपड़ा ना चिंकुरा नो सो कोई केस नहीं ये जगह तुम मिसन को we should appreciate the leaders अला तुम leaders should appreciate नहीं people of the heart to के जा तुम ना मिसन अला तुम रहा तुम के थान की मुंह का दो वे किचरो प्रॉब्लम काई वंडर्स प्रोग्राम से भी कांगरी का काम रहा नो मीडिया में जेकला करी भी लायो इससे डेवलपमेंट का लायो वाला तो मचाव नहीं लायो बस नॉन ला डेवलपमेंट टाइम से करप्शन टाइम से थानी बोले दो पिकन Karbi Anglong लोगे पिन ने फॉरेस्ट का पजुट को भी Karbi Anglong लो फॉरेस्ट का पजुट को कोमरा गवर्नमेंट लो बोले नॉन रिसेंटली नॉन लेटेस्ट ऑन किताब ऑन Karbi Anglong काउंसिल बीजेपी गवर्नमेंट फॉरेस्ट अमीर को एनवायरनमेंट था मुद्दा लो natural resources हम खान पावे लाभ दोनों लांगवा ये तो लांग पकड़े लाभ दो सांगती अवे पिन ओपिनियन नहीं भी कोमा तो तुम चौक चीज़ बोलो तब पे पिनियन नहीं लाग Karbi Anglong काउंसिल के अपन बीजेपी अपन पिनियन नहीं लाग Karbi Anglong और ओपिनियन एनवायरनमेंट का खाना लो भी अदा पिनियन नहीं आर्नी का पसो रखता में अलग ये नहीं में है कपड़ा खान और कपड़ा लीड रखता में बीजेपी का गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को नहीं कोई बात नहीं forest अपन का लगा Hengi hengkran ini kan asap kan ada teknologi. Setami akan barang lem po kali produk deh. Hengi hengkran kenceng lock lah natural resources ada kira cuma saja. In fact, Omar Singh tiso MP ke thur ke alang lirat pana province ke kuana lag ne I think be around kg misalnya rat pana province. Sida pilihan ni Omar Singh tiso MP haidet kan langsung be around scheme ye lo itu marong pilihan ni. Apa mula? Lalu nasi natural resources anak pijutomo lah pengen non temperature nanti empat kereta Karbi Anglong udah lagi BJP itu memang lagi. People orang tenon langsung lagi nak keren lah pokoknya tadi. Kita nanti sosial media news orang bilang kata langsung nak keren lah pokok people orang lagi komando tu siapa? Anglong ki pura relo. Komando order pasti lah sakti ki pura relo. Illegal ada. Komando order pasti lah ajo tinggi ki pun jonggur relo. Komando order pasti lah opinion ni result kapal
people illegal business paklem rakende lasi lahai pathak cerok to mai non itu rak kunci pagini lahai rasona kasi dola ngece thanya mam boleh dola ngada di lapenge rasona kasi isia corruption itu thengong lo government sponsored a program di government sponsored program boleh tangkal government si lampu mati di tangkal government si lampu non kasi plan ko bangke so government sponsored a program bang SCM interaction program kapag plan ko bangke pilo political party program din chong de CM interaction program ke lake rat lapen CM atumong kaching ki kache khan kupilo dakke nanji kupia development ke wanang la di kupia kupilo no ken kam kachi yor thunai ke rat pen lam kachi patoi mangsi lake so interaction program ni no kache tom the pin la so CM interaction program ba te ba ke THC ka so sa la so interaction program ki cheng kan dunia di THC ka so sa sorsalo ta phonro ta nahi mati non ka phonro ram de bin lam se sorsar di lasi la bangso putha la CM interaction program ate golf sponsor program putha tangka ka khoro tangka ka pati putha kapan ho putha na dio ni council itu interaction program pulutan te lakai government program government program pulutan te rak atum kinangji kopi ma la kachini ji apan si la program claim nahi rak atum suggestion rak atum son si claim nahi sar son si emission ji karju dam ji apan kopi si alam litum rak atum kaninge ko la salam karju por dam ji apan si la program gitu and when la meeting itu anta government ako isapan si a meeting da bilo aman non ke halaga EPSLC pupati krong bokin nam i la government ako isapan si ako nam tule na kubibidu angela ta nam ke nam lo nam da nam dun lo ke aja tum te yor dun lo ba ke yor pura ne oisa la ju en lo ba vote ke pipe de ji me ne hai BJP ban ke kin tang lo BJP po jo ang tu na la ke vote ba ke pipe de tai la ba ke ison ba ke claim dun le bang oisa pa ve o pang chir pe me si Karbi tu man ji bilo mati jo athimala bongo sena atum ke lage chini pe milo Karbi tu manyong si pangchir pe melo de Karbi la pala Anglong so tu manan pangchir pe melo de la tu mangen nam de un po an ke hala bongo sena tu kape hai kang tung a candidate atu pan angsi vote pa pi dun jot ti kilong po an ke indirectly ke bongo sena si council te cipahim putih po la boleh non ta cipahim putih lo non mata charju intum te la non ke dua CMEM tu man ke bongo sana lo boleh te aning si ke chi ti aning si ta ti jong lo la ka level lo atema alang litum le nitum bongo sana kali pu jong hele pu sita jong si kali putang te alang litum hala PGR VGR along Bongali bihari itu man eviction hai de pepono. Bongali itu bihari itu ke nang eviction nang ni pulo. Ni tu man eviction nang ne. Karbi Anglong ni tu cerai tip ji pula la tum ke. Hal suatu si itu CMEM tum claim dun lo kante. Hala tum ani ke ham kopi ma hala si claim lo. Ani lagi bongo senang ko mati. Aku nonton yang si aku ili dom han nang nam tu bom amat hala kamata pe mi te bot aku pidun tu pulote bongo sena phan ne ka pangtang ka kamlok lo lake ay bongo sena phan ing pangtang bom bihar sena bongo sena dom han pangtang bom lote hala tumge ing tang ulo pon nitum nang dun joy pu pilo hala tumge nitum council ta nitum se hem pu nang hi pu po MLA ta nitum nang hi pu po officer staff atum anta ni tumay pupo nonta master akam an ke hala tumani picture lo ke nonta sa Korea tumanta hala tumani picture lo ke sa Korea anta
la si Bongo Sena Bihar Sena tu ajak kong si non ili tu CM EM MLA tu ke kacihan jak lo non ke la si itung ta poisa bang itu endun lo melo vote bang la pipe de ji BJP bang pipe pun itu ta sini la tu ke kang chir ong pasi chuang lo nang kok lo la son bicar la si la le son ka prek lo la ke neta la ta ka tu dun ru nai boleh liku kali je ma la ke dun ru nai ka tu vele ejak kali ma titi kado bele ka chini pet atung kali ka chini ne atung ke kidun lo pula te avot ta pidun de ta bi thek lo avot lege pidun lo pula te la Bongo Sena Bihar Sena to pan political aja kom ki pilo hala to man si kaparichu lo kaparichu toil la pula ya kam ne la si la son pa ke kita nang ne te ma te ta non pa ke pudang kang tu nge lai lo je government apoisa ben si munit pantan nam la BJP atau parti afan pen nam ta kali atema la support ke interaction program bukan de BJP awareness campaign bukan de ala ya son kapre ya la ke non interaction bukan de la interaction bukan tu angge la ke government poisa lo la ke government poisa de government kam se hata clear nahi kadu me tu man rat tu man hata kopi ne sewing machine sita la Karbi atom han sewing machine sita ron krai nai la penon खेती के claim होलो along tin da la lang kapi a machine STW pulo la pen LLP pulo la hoi la lang ke kapi pam irrigation minor irrigation है la de pini la son interaction program lo la son de ron krai son de mi oji lagi Seta lagi ronri, akhirnya Bongo Sena Bihar Sena tu ke jong, hezita Karbi pen Anglong so tu ke kapi plan di ke la tu ke claim ke lo. Akhirnya RSS tu ni pulo la tu ke kai kita ban si government ni putih putang lo mati. BJP long ke do atum aphan ke ban pencom celo BJP pen nangidun BJP lo nangidun dia teman si ban pencom jadi boleh hala monusmriti long ke topati hala kadu ke dia ban pula si ili tumle BJP long dun tu se thala ke bil ta long li la si ja non dah hala ke dun tang non da chang jo lo kan de bil long li pal kapi kat ke dia ban je su aku pitu chong ti la pan la ke pitu ke ne ko alo ke cak dun po masih lajar so pichom po masih kokre la pula ke wicket la puya la si la itum da kere nan ko po la pen la itum demand lo la BJP itu itum BJP lo Bongo Sena atom pan itum demand lo Bihar Sena Bongo Sena atom pan itum ga demand ke la hello je la government apoisa pen ke interaction program ta binang nilu akhirnya laga party akram si claim tu rong lo kan de lagi illegal lagi chokci lagi lalu masih ana program men KMP program je kontepin non ta CM interaction program lo aku kan ke BJP mas ini program sih aku mas joining a program de lo ta la ta panek no open this ra kan coba ikut ceklan la non mas ini 2000 1500 and see 1000 Google lagi cini mereka cini no mati konsekvensi sih lo akan join jadi lebih kata IPHL CNG di IPHL CNG ko ha kongres kan ko sa IPHL si tunganan ke join Google nil tung cini nil tung PS board committee do awang tin village committee do lasi village committee pen PS board committee pen nanta me itu ke report ng atlan di mati no recently korkanti konsekvensi no kente korkanti konsekvensi dan harang paling se 2000 ni 2000 ada social media apa nanti amuni aja ni tu tengok kali sok muslim saja korkan thi konsekuensi ke muslim ke don dale de kosong saja burga pi pacing kan khai lo te mas ni mo ni lagi thai dak lagi pacu pai thai dak iru ya pran ni tu ha kobli na mo mas ni kan tu di chelse mas ni na mo jin ni sa program ni support na पंजाब district di padata mas ni pa dapat ini pane pine khap kobli se jari ngam track di mana yo masih lah joining itu amka bangke besita BJP lo nanggu tan pa mingo ni tum ke pa pa
house, 57 house pakan dalam. 100 pun dapat pakan dalam, top kali tak jauh mati. Pakan kau tak jauh hente. Lah kali, alamak deh. Lah sih, lah cetonte. Lah sopran dah. Pindah Gandhi Sangkolpo rally pulo. Kalau ada 60 dulu orang dari futap jangan itu lagi. Gandhi Sangkolpo rally pulo lagi. Amen kian ke mana Gandhi Sangkolpo rally pulo. Kaca pelan tu bangke. Itu masa bangka sorsan. Ipi Chelsea orang sorsan. Has 60 dulu orang orang sih ju itu dah. 60 dulu pada futap jangan ini lang cilu ni dah naik tu ho. Ye so cing hidup dah naik ho. Jo aku sekarang Parliament side deh. Amat ni BJP orang macam ni kayak mungkin orang semua tu isam tu. Ai dulu pulang ke tangkalong po jago po. Tapi ninguém não pode Artisiata Karbi itu mah Dharma Amen NC Chief Minister bang lah. Nilitung ke aman di PC APHLC pengen halam besar ni kan itu demonstration nak klaim kerja tu. Aman bang Chief Minister kedua itu ta itu APHLC fancy bang attack tu orang data. Dharma alam yang amat lapusan si turong. Kalau data kakros ke सरकार पैसा पे नो खराब था लापु यो ये PHLC बन का अटैक दिया बन लोग सी सरकार पैसा का खरोस को काम ले लो माला अब जितने साल होता लासोन नहीं बनते Karbi Anglong Thomas Council BJP वाले जापान ये PHLC भाग अमेन एंतु दिलो सा चीफ मिनिस्टर ने निजे दलो सोनी चीफ मिनिस्टर सोनी अपन का निजे दो निजे वो PHLC था इसी बंके लहलो एक फानो BJP एक फानो PHLC Major Congress potong-potong biasa. Lalu menjadi non ke BJP kan APHLC yang kongsi non ke non upcoming election ke cetai. Chief Minister sendiri dah kalau ke lagi APHLC tu mereka ni kalau kini dalam bangkai Chief Minister si kakek yang ada ni tu. Lalu je Karbi Anglong mana tu rise judi BJP vote dia. Nohare puhore ho. Kintu APHLC judi vote dia andhare ho. Itu hosa kota. Judi APHLC hija non tribal ya Bangladesh gimana sih Bahrain manu gimana sih sok anak aja lagi usah tahu lagi. Aro APHLC judi jikida ya gimana tribal manu sih Bahrain manu sih Adivasi ase Kilonjia Okomia ase buhor lagi bawa itu usah kota lagi chief minister ni dah lagi masih lagi kamahun ni lah mali bang pridi kalau tapi kalau lagi tanya lalu APHLC dia kapat anak kamu lok sih kamu sih klan kapat ang kalau dia lah light pitur bong cok lewat kapat ang bukan leader kapat ang kalau dia pacini berat apa dia kapat ang bukan lagi oh ada belumnya lah si itu mah bang kapat sini kamu lok sih klaim lok kan lah si kapat ang kamu lok sih klaim lok lah si chief minister itu APHLC bang nanti tinggi popu si bang dia kupen si itu kapat ang dang no lalu Kalau ke mana indirectly dengan hitam biasa, di inting kuku bangknya lah non tribal tu main inting kuku ha. Kami ni makai. Itu Chelsea lah kalau nanti. Kalau tu kan saya angkai dulu, West Bengal tak saya angdang, Bihar tak saya angdang. Tak mana tu kita kuku di. Karbi Anglong mana lang itu inting kuk sita, kat saya angkai dulu pilang dengen. Itu ni West Bengal lagi itu saya angdang ledaji. Bihar itu saya angdang ledaji. Bangladesh itu saya angdang ledaji. Kalau lagi pulang pulang tante itu lah jer Soviet atau si itu mereka cerai leho. Karbi Anglong jer Soviet atau itu menjenang peklo itu dak angdang ben dulong nanti putih itu ni bom leho. Alam itu macam flu yang nanti dah pupe. Mode political power ke itu mari deh gitu nanti. Gua oh. Nanti kamu nanti. Dalam te. Kalau dah 60 Constitution of India longkang, pokoknya non tribal kan yang ada dalam mereka yang non. Datang belum lama ini kita tinggal coba budak topik. Topik. Apa kita budak pupe? Itu mah pupe. Amen si tangan. Voting rights orang. Vote kipi aja kong kalau pabeda nangi pusi. Nah ke hala paragraf tu paragraf 7 kalau ke la sote yang bukan kalau ke tribal tu sih. Coba cokce. Lalu ke cogi pun non tak coket puhe. Lalu la solam ke la pulo. La si ladak ta pule ho. Lagi dah ke yo la so alolong de non nelile pucot ke leader de la so alolong ke top do that's section 128 along 128 clause 1 D along ke top do provided that person not belonging to a scheduled tribe shall not be entitled to so vote puyo.
non tribal lah tunggu vote long li udah kuat ke ni tunggu lah si pape vote long li dia nang ji pa nam si pu ni lanjut la le just emet ke la autonomous council election tu autonomous council la ta MLA udah kali MP udah kali paragraph 27 ke autonomous council MEC election lanjut hala non tribal han dapat plung aji jadi Phuket hair lagi BJP dong sing hair solam 2015 na ningkan man si Hong Kong ni tu ke la na le ni tu ni pu la si ni tu ni kapat ke anglo la so lota bang yok ka chini ne gen de ni tu thang lo Karbi tu chini de lo non o homia tu da chini lo adivasi tu da chini lo la ka pat ke anglo ante la ta la ka pat ke ang na non na Karbi Anglong Karbi Anglong di Mahasawang bong ba non ke BTC area talo la nanga the ang ijike la son ni tum hang kong pen pot the ang ipo ni tum han daksi the ang na ipo ni tum pu how West Bengal ni tum han na pat ang e Bangladesh ni tum han na pat ang e Bihar ni tum han na pat ang e lagi UP ni tum han na pat ang e Maharashtra na pat ang e Gujarat na pat ang e lagi ni tum han na pat ang na ipo dan ni tum dimandam de ni tum daksi the ang na ipo ni tum ipo bang tum hang ni ngok ka ang hala tum mangi bang dok pike thang dat tu thang hem step do ke bang a step do bang independent na det anda do sandhin na det anda bongo sena pine do tu set lang amar itu mana pachini ne det dia Bangladesh ke muslim sai se ke muslim buka dharmo le akhe ke bomali lu halata isabel alam na dingien da bomali alam se halata ningel lu la si Bangladesh ko halata ni pu ilu ke Bengali adet pu ke la Bengali adet India pirthe dangta isi alam lu pu Bengali alam ke isi alam lu pu ke hok ita Bangladesh asor pena jok lagi West Bengal potakali lagi Bangladesh asor bang UNO long lam ningje dun Bengali lam pen ningje long ada atewa lasi Bengali lam ke in pirthia dangta isi alam lupu ke hok ke Bangladesh penopot Muslim Bengali atum penopot Bengali Hindu atum penopot kali yo lata itung Karbi tu kacini lo tika te ang lo ke lata aku yo lahelo so no basi ka te ang ko ilgi pu no lasi non kijuksi pu ile hanse sama phane ka jong tu lahelo non lahai BJP atum penang ara han ka pamang huje phan kam klem lo di tangka poisa pen ken nam pen cheng lo scheme pen ke chak pen cheng lo ha ko mani phan ke limited CBI pu ke chak lo ha ko mani atum ke business include chagi pu da lo la pusam do lo ke ther ke ha da lo di la an penan se da me ra atum do thip la pen arjap thip la hala hai ma joni 2000 3000 ka lage dei ra ko mamuri apen mangu he ini ani amreng lo si tapat lo ko ani 1500 ko ani joining bu bodi la sob BJP ya muni ta masa amen tok ra lage la ga pa se ekdom thek da lo lage la sob bu ini rongkang lo kinam lo ti la ka information ni BJP to masa na pitulap ke lage pichel se lagi tu na kali lo BJP to masa information na pipom lo lang te wang bom ate ani che thek pilo nang than joi ti bom lo than bom ate ani che thek pilo ame thang ali da dong ha la si la hai ke mangu he ni tung la se serious ani ke ala 2000 kona ne 3000 ne pichel se tung la da tung president da de di apa thana tung lan serious le people lo na ka pa chu bai sai de la la no dasi rata tum do thim lang ki duk ki sung tangka poisa ka pen cheng lo EPHL si long pini ani do thim acha kong thik mong mo bang mo la so puthak na le rata phan aning ke thelam pu lo pui ke la so lama puthak la pu lo 5 years back ningkan ho di aprang lo ke dam tang ningkan ho ke itu tu masa jaya kata pan one man army tu lo tu liang orang lang di sini je lo non pilinikan ho pipini ani bangke tu liang orang masih one man army ceplang sasi MBSLC abokan semua independent suri pocket lag isi pena meeting dulu le nongwe bang ho ba pan nampo lag ho pita po la sesi pena meeting lo MBSLC bukan kali mah langsung selang le mem lasi 5 years sekarang ada pan man army pulo pinian inang itu lag voters dulu tuliram orang lo pini alain lo indut MBC tak abik itu bang awe interaction program lo lao amit hansi munit nam dam ni amit hansi ada feel sesalwe dam ni so sedang iklan na de amit
kan sih orang lo. Iya, MSc itu mana alam di kami klaim itu mana yang ada. Amreng mesti nih ini tank itu mana lo. Interaction program lo sih, batai drop dulu biar. Nih, batai drop bilang dulu. Nih, langsung lah kasih lo di sini mesti dulu lah. La data Vietnam besi pilih. Example pilih orang kang ke, alang itu bang drop pan nam lo, bang ketom bang dun lo, bang ketom bang dun deden. Dun itu deden lo. Ipano dun pokoknya masih dun deden. Lata tangkat di body bukan, deng itu di pemakai di body itu sih pasti. Atau bang kong ke bang dun deden. Atau hingga yang sampai di biskuit bang. Lalu, aku tapi lagi teklor. Lalu, aport inhong dengan tak inhong lo, tulisan orang leadership. Pilihan ini itu melalui dalam federasi. Mengajar itu pulau, bicara program, eviction failure. Otomatis state article 244A failure. Karbi Anglong contractors tumhan bi pini, dijarkan bang tumhan salary pini, lapen small vendors tumhan kapating kerja site failure. Teko pilo rat ni. PSL sini tak ada failure. PSL sini tak ada sih ko batai ko ane ko bori. Pindian nganta unde delo. Aru unde lu. Itu dia apa lo no. MLA election ke lo, lalu pasin dulu kan. Lain no mati. Lasi alang li failaran se la penon banke adu ga si kom no amu ka di so si inchin ingkum no non ka inchin ka si beng no lasi non idi tanang le no enforcement da nang le no ne to ning kelo hok ka ning sai pun to respo la pen alang li aroma teng pen sel dan nang ko si ni pun na ning kelo ni tum da jel tam ke alang kita daman ko abang masih itu kan orang yang nonton lalu. Setelah nak kasih kamu nilihat asal kau hidup ciru itu salah. Ini tumpanon aron, mate dharmo penta itu tumpanon nanti biar. Dharmo penta itu tumpanon nanti pasangan itu. Biniar ni APSLC pasangan itu nanti jauh Kristen party nanti jauh. Di ini Kristen mah. Dua kasus saya dua bayang Kristen kali. Lasian itu labang itu mana jauh kaman ni. Lapen non head job aron balen jingrum. Amai. Alaban so amai panin tung kipi thai pon lagi churu. Ahok indigenous state pangkan turkan tu. Aron balen pangkan turkan tu mungkin itu churu. Tidak ada kecil plan tu bangke. Ini tu aron balen di ot tip tunduk. Hak Karbi ricu kan. Hak Karbi ricu dijatakan tunai asai dan klaim tercanggih sekian. Kathar sarpo dulu ada ricu ke itu long dulu kita ricu kan kalau asai klaim dia jakong celong le. Kathar sai po si landun po inside dun po lapunin lo tu landun po. Sudah pilih ni itu umat pakai kathar sarpo tu initiative kan sudah masuk program kita yang mampu itu lang lo itu kita long bang ada bongo senar nanti tuhan nak paham surah. Labang emang ini kan jangan. Anda ini dong kasih putu ke aron cinggung point 2 bukti batai ini bukti apa yang ikan dak klaim lo non dak klaim lo. Sita non dak panggung bang ke bang hadat ke citi bidu si tuhan panggung lo. Pinyar ni sosong ini tuh halapan son ya sosong. Bongkrok lagi puji kami itu bongkrok itu dulu lagi kata sarpu dan bangha klaimnya dulu kita ada itu cipni tak mau sesama si bangha lah korban dan dulu di piniani Kristen tu mau mas lo Kristen agormo tu lo hal ada Prime Minister of India le dunta Presiden of India le dunta hal ada ke Christmas program ke tendun dunta sih ada ang so podium ng aludun pen anang perdong sa iklaim hindi. At hima, President of India puno Prime Minister puno panganin kaprek ni. Lapen chikas mate VVIP bedo delo. Common man asal si ang ini dulon si charong po. Masjid long puno, church long puno, temple long puno lason si dulon pengon. Di kita itu program long make chief guest itu ko. Chief guest lang si dito mo karena itu. Laki itu mangkumin bilo, kirimin bilo. Lapen kedamtangan ingkan state government pen indigenous faith po department grade. Habang so department pen tong tangkat kadang cross lo ne lata chine. No na ko buthor ingkan piningan jaw lata indigenous faith pen cross
cross ni itu sini. Lagi manghumi melam. Ka cross kita konsil tangkang lah sini ni pelo. Lasi itu mana ka pemanggung sai BJP itu ki orang ke dharma sai pela itu mana pemanggung. Non minangan Christian leaders tumhan reverence tumhan kadu ko tumhan alang itu dam ben. Church amendment ki chakam, opinion amendment ki chakam, lason sinang claim. Lahai ta alang itu ki dharma pen itu mana ki platform sila boti. Ida meron ni PSLC non tum dharma haro boleh puta chok itu dah arca blue plus hotel sendiri itu. Itu PSLC kalau kayak Kristen party kali Hongaria party kali kadu ko dharma tado Anglong so angin dari dengan ada hotel. Lain lagi sah. Lalu nasi lahai ke rada pan pang pan jok ya lama ke. Jong si dharma lam ke. Jong si siung lami pulutan ke. Itu si non lagi sosial mulu. Langsung mau 90% kalau ke Kristen atung kali ini yang dan EPSL si mampu dipiat tunggu. Piniar EPSL si mau dogen langgakan udah 10 or 15% ada Kristen ke. Maybe a leader Kristen atau komando Kristen tahan ini. Setapi ni rata tum si jakong nang pini episode se pham di lasi rata tum pini ani aromba na pana pangluang men pen buke dak episode si make koi timora tum mangu dum dik lake clear ram lalu lapen ke pangoi dum che tham ke non manga du ke che kong sai de no lapen la so du ke che kong ma join ne pen yo se pini na Thomas Council long iya ma tum NC dom tum atum sta just lemen so se pin chong de lage people ko dang de dak chi minister atum asam government atum dak indirectly by directly pandang kanci kudu na jadi lo. Single window polisi keselamnya kalau saya memang tidak ada. Development mini view itu lo yang di situ. Development akan directly claim mulai. Lalu single window polisi jadi lo. Lalu, tapi lahaya kecelan ini dua bulan. Lapen itu PHLC kan yang lo pulang deh. Jongsi power lo jakong lo pulang deh. Non kita bawa BJP atunten itu cepat kerja lagi. Lapen PHLC jongsi government kita lo pulang deh. Morning salah soni tekong ji. Within 5 years ang bongsi Karbi Anglong lake atmosphere masih break daki lake एकदम clear alam lake rata tum chong hono lalu asi kijutsi alam ni sarhan ka itu masa jaya ka thara ban president ban ni karjuban tum nalo alam ni rata ban pathanja ban non more than 70 years so selo itu marara tum je article 244A handbrake of harman karjap thik lapang song bong ke kituk kisung hem rip ke pen kachi unang apram ke nang hem kang sam ke nang pen chenglok areng ahu ke su kat to kali dak dolab lo lanang bong pen stami itu ma munit itu ma rara tum pin yang 70 years se do hibla lasi la so ke do hip autonomous state kapalong dia phan nang ran phan ninga pati dia phan nang thamu tha nang hin pen pilo thami ji autonomous state ke chenghut ke ilitu PHLC ke claim chenghut lage pharokrasir kebra throk kem aningkan Halo suhut pen kicing la prang bentalan seta PHLC pu amen gitu ke laga parukrisir kebra trop keb aningkan kicing ke parukrisir kebra pokebra pli aningkan lola hemprek ke hang akam kicing la pen parukrisir kebra trop kebra sir keb aningkan ke PHLC atum si hemprek wan lo halo so ke wan hut ilitum martyrs first martyr for Hill State ke lake rong pilam ding pula upendro rong pi alang li prang dam nang lo halabang sohut autonomous state ke wana pot si autonomous state nang ne pu atum si ka pithi alang li pang lake ha hong kram lo dolong adum riso bang hini atum ke patu si alang li hala rong pia samho cycle pen bang bom hut si meeting pen ache boy hut anigang sam anu na thu pen ingchina pen apu theng dun dak la person civil alang le hello iti nang cheng bang la ki martyr hil emprek ki hang pen apot emprek ki hang chor he ke long la apot si ki thi nang la non apike la si arnam da how ki pilor kom ilitum karbiara pa non anta pumemile tane lila udam tip te seta pu mimi la la ke non ke itum chu hang thu bom ta long thu te den ke long thu ji lo te la ke arnam itum pan nang rap dum thu ji em pu arnam se nang rap dum ko la pe itum long thu ji la pe non itum ke e odd mesen ben si la bang so autonomous state ke hang ning pa chu be alam ga li la ke rat akam det akam itum long li la pe na ke alam la ke ka che pe jok ya pan Jok mana kali
CM man si, minister man si, ki chu je pan ko lam kali lagi, ki claim je pan, debt ki kim je pan, long le ke cerai, ke cerai je pan, la si, nili tu APHRC bang cetan an link setan, lagi claim vek po, la pen pelong vek po lagi. Kado rata tunda lagi ning nang kedun kami, lagi ni tumba, aprang ke lo ki vitang lo APHRC ke, nonda aku ki un ide je kam se alam tema si avik lagi, mute demokrasi ada dapat itu election apa ke high vek nang jilang la aprang la election ke high ben si aprang dah claim lo, itu Karbi Anglong bang high du de dapat si, halak ke high itu mang si autonomous state nang ni pukok kalau bang sebut, halak ke APHRC itu malah pe high la asan de, kalau bang sebut masih itu autonomous state ta deng et po non ke handbrake akan tim si long et ta non an ke Meghaloi Nagaland ason si itum ke plan popot lo, ke tek ke reja popot lo, non ke itum ke tek redun de dek lo non ke, angan non ke Mongo sena Bihar sena tum room si non ke dudun nang ke plan tu dek lo, lah hello rat atum pan ke tahan kapacini kang tum ke, ya APHRC ke lah ke autonomous state ke wang vekpo la prang election no bang high vek na la law do ko. Alo we person de lale asong gapre ako hai he pinda wangun person de hal anu gapre dan amenda pudam delu kai ke hang de ti ha Delhi bethe ke dam de ti ningkan si ben batai si ni ha jantar mantar long ke hang dam de ti hal tu wan thek em nang pole ute wan thek de lu ge the mal tu election hai he det kente si wan thek de lu lai lo non ni tu be pecha si tum da election ke highway nang po an ke wan thek po lai Asi article 244A ke lake political matters bina. Aposi politically si lake solve unji. Politically kali pin ke solve unji. Clear alam lake. Rat ko mata benne. Lalo lapen hinila make article 244A lake plan rokta lata APHRC atum kache songa joinin. Hala so hot ke Karbi Anglong bang ke ruling party itu no national party tum proinun ne rapolo. Seta pini ya ko APHRC tum pini nagi thutunan ko ke arnam isia por ki thik do. Di, harus unida setamela so party hoi mas ako pareng thusi maybe after 60 years or 70 years APHRC no nang thulo lapen itu maning ke thela helo ile tum APHRC long ke rata hirjumi doi lapen arna ma chira buni tum pha lapen jose tum hemfor na ma kera pen autonomous state long meji lapen article 244A paragraph 20 teng pensi kim back nangji la APHRC doi tum ke man helo Lasin itu kupenya BJP, konanya Congress, konanya National Party, party ason, thangpung party ason, itu keklaim ya tunta kali. Kupenya MP MLA man, CM man, cholongi me bukan kali. Setame article 244A 70 years sosial itu kaca song, avi akhi bukta lo, komane tunga prana damta lo, harap tunga pan kecuma hada dan CP ni orang APHRC sosial dah tiga. Lasin rata tunga itu nimpi dari, nalar itu kisung cecak na utema, nalar itu dukul utema, setelah bangsa kisung akhi duke muarni si, nalar itu Ame kri, nalar tum close lagi, ningkar ame kri tum teknologi. Langsung artikel 244 itu mesti kelawar ni. Ajar tu pun thang positif. APHRC tu ke memorandum chief minister benda pipelang. Ahem thonam dulu. Aku chief minister benda memorandum ki pinai dah kali kata. Lagi constitution nom tok et lo. Presiden prime minister benda pinai. Lagi. Gubernur pan pita me itu biar lo batai do lu lagi hala memorandum ki pia stage bang dam et lu itu non election highway nahi la election highway ko la hello la tu ke APHRC ko thak pat thudu nang ko theta la lo kapare thunang ko la hello 70 years to say kichu no na la baso article 244A paragraph 20 tempe kim nangji paragraph 20 tempe si la baso autonomous state ke part jam nahi lahir itu makin mandi lahir. Chief Minister lego si itu mana na piun ni lang malale. Halang akam mata beda pangai lagi. Lale na ipikang tunggu de hala direct recruitment act puta pasalam ledet pole. Non direct recruitment act selam det lama so Chief Minister lo selam 2013 ningkan se selam gente. Selam det lama laso Chief Minister ma aprang Chief Minister mama. Selam det lo masih cetan linta Assam government lo. Kasalam, aman nang pion posan dah itu dak cipilong le banga diskursi nang pidun lap nang vai dun lap ye. Lagi itu malah otomatis nang pikang tung dia lagi selam le det poleson along ke. Lalu, nasi kijut sialam lah hello.
rara tum mang dot thip non arjap thip non la pen ke ili tum chun vek ji un vek ji la halo la pen article 244 long ji la pen ili tum tame Nagaland ason tha Mizoram ason tha Meghalaya ason ba Arunachal Pradesh ason tha tum da kaching thura ili tum da chethe longi la halo la si paning le 503 a pong la bangso talk show on 6 schedule on to the most da kotha ili tum da penangan topics itum corruption ko thak chingwai long no la pen da ED ke bang thak chingwai long no la pen da tangka ka frost thap ACM interaction program ko pen job rar mana pamanghu la haila la pen autonomous da ko thak itum ka chingki ka chethang ka do itum pejutang lo la bang salong bang so talk show nangkelang dun ajo deo ustami nal naila dun man an ni itum ipechil se bitum hoi pen bang churo lo nal itum la bang so ko thak share tha nal itum pache thang ko ni tha la pen la bang so talk show lo nal itum ongdum Mesen na lam nang itum kachili kang tum lam nang itum lam nang pachoy tame la pan itum hanar judum tame la hello la si pening we apor ini tum asa da president sa panchenglo la full secretary da public relation alang ni tame tum dolo alang ni pen ni tum da pini toksu long alang tum nang chitong tame kiro pilo la pen ra phanan la kiro pilo kaddo evan same choro si pini la maso